Ukubona ukhathele but umuntu afuna attention yakho afuna udlulisa lo akudlulisayo. And I'm looking on this meeting mfundisi mhlawumbe zamnaka mfundisi ngoba nakahlathi attention aseyami. Attention yaka mfundisi. But umfundisi didn't have that. Not because I'm ignorant, but it's that thing that happens. I don't know what is it. So engizama ukusho bazala ukuthi asibeni nephunga elimnandi. Noma phi la sikhoyo. Yeah. Noma phi la sikhoyo. Hallelujah. Abantu kungabi indaba zo I'm aware ukuthi nama nomfundisi VIP, but the it was a totally different one. It was a totally different one. Ngoba ngibona noba ulubisi ngathi uyadina ukuthi man loba uyasibambezela yabo but ngoma isiba kunomuntu osimele now usiyasibambezela but yambona umuntu onkosi man akazenzi yamazi umuntu ongazenzi and bawomdala man nomuntu uyaziwa lapha party this attention uyifuna ngamandla. So I've realized that may the good Lord do you well. May the good Lord stay within your family. May the good Lord glorify the works you are doing. And I've seen to mfundisi people ngeke bafuna uzinamathisa nawe kungekho into ekhona. It's impossible. It's impossible. Ngoba nale khehla lithe nafika ngimuza nankila phansi athi wo usakholwa. So uyabona abantu bakwazi nganto thizeni. Yes, ngiyalazi igama lika Mripe lidumile la eWitbank. But on Thursday it has nothing to do with igama lika Mripe. It was about the character in you. Usakholwa ikhehla lidala. Ithi angiboni kahle uthi namkhazi ubani uthi usakholwa. That's the first word lela khehla elibuzi. Wazi ngayo. Amen. So yabona ukuthi abantu mangabe lephungo limnandi they will forever try to draw themselves closer to you. Asibendelo bandla bazalwane. Ngikhuluma nomfundisi ngiyashumela njalo. Ngikhuluma nomfundisi ngithi mina umfundisi this is the time whereby siyahlungwa ukuthi sinhloboni yembewu. Amen. Ukuthi mangabe singena emhlabathini siyovuna emhlabathini siphume nezitshalo eziright na. So akusho ukuthi bese siyanteka dliwe ilanga sidliwe makhaza bese sibune kuphele ngathi. Uthi sis baby masengiqinise obazana usingahlukani isihlukanise lo. Hallelujah. Ngoba lokhu ukuhlungwa nje. Hallelujah. Ayithi sihlahla uyasiphuna abazalwane. Bese uyashapena. Wenzele ukuthi masele kungena August ngena uSeptember sikwazi ukuthi sithele kakhulu. So we are in a season nathi sokuhlungwa. Amen. Amen. Ukuthi sikwazi ukuthi nathi sibe nephunga lelo mfundisa nalo. Awukazi ngobona ngibona umuntu beyele jealous. Uthi ngazathi khamba nami umuntu ukhamba nami. Hallelujah. Amen. Kodwa bonke la sigena khona uyabona una that thing, that respect. Labantu besiye yibo la angibazi that's my first time ngabona, but as we enter there's that discipline. Yazi kamasipala sihlala sigena kamasipala noma ngene impilo ngena kuphi hey badelela abantu kamasipala abantu abaleka kamasipala badelela ngene imphoyisa eCentral police station Pitori ngiyoclear ama fingerprint ofana sekhaya la ngidelela iphoyisa ngagcina senginonto sengibhekana nayo mehlo namehlo indoda nendoda manje ukuthi no ubuye nje umuntu useless kulento kuyo because of now you no longer serving the purpose angcono be upension na bese kube khona abantu abangenayo benza into serious la sisuke all the way from Spray. This is the only place where you can clear fingerprints. If there was any alternative we would have done that. So ngathi nasesiqala sisi action namagama wakhana hlathuluka manje about no ubhekane nendoda and wakhana sezinto ephilayo wakwazi ukwaClear ngoba lo mfana sikabesela ngayo akwazi ngala sifana senzela into lesi you have to come back now ayokugilele mkhuba igilayo ngoba uzala amakhadi ku computer sila akhona. So kamasipala you get that, but on Thursday it was totally different. And singena ama office amaningi but lapha ukubona bekuthula umsindo iattention iba kumfundisi. I don't know what umfundisi has, but yeah, this is what say. Bazalwane ake singene nodabeni engizama ukukhuthaza ngalo. Hallelujah. Amen.
Laphana ku-Exodus chapter 14. Ngicela ke sifundeni laphana ku-13 kuya ku-14. Incwadini ka-Exodus chapter 13 kuya ku-14. Ngithe mina uRomans chapter 8 verse 18 isingeniswe isihloko sami engikhamba ngaso. Hallelujah. Amen. Angeke ngibe mude kodwa nami nginalento mamjeni ukuthi akube khona ukuhlabela simbonga uNkulunkulu. Kuyiko konke kulo izimo zonke. Siyafunda encwadini ye Exodus chapter 14 sifunda u13 ukuya ku14. Exodus chapter 14. Yes, 14 ufunda u13 ukuya ku14. Incwadi ka-Exodus chapter 14 Yes. 18. UMose wathi kubantu, ningesabi, qinani, nibone ukusindisa kukaJehova aza kunenzela khona namuhla. Ngokuba abaseGibhithe enibabonile namuhla, anisayi kubuye nibabone naphakade. Amen. uJehova uza kunilwela. Nothula nini. Qinani nime isibindi. Ningesabi. Uba lamaGibhithe enobonayo njengamanje. Hallelujah. Anophinde niwabone. Ngokuba uJehova wenu uza kunilwela. Amen. Lesimo enisibonayo manje sokuhlukunyezwa. Hallelujah. Asithomi. Ushilo masini asithomi. Hallelujah. Mina sathi siqala singivelele simo sile kagogo. Kwafika kimi ukuthi musukushuthi sekuhambeni la. Yeah, we sizohambe laphakade. Angiqale manje ngembathe ingubo kaJehova. Ngizilungiselele. Into yokuthoma efanele bekhona kimi ukuxolela. Yeah. Yes. Let me develop forgiveness kimi qala. Ngoba mangabe ungadevelop forgiveness kuwa angeke ubone la uyakhona. Usho njalo bamasili mabagubhela ithuna wena ungabheka ukuthi 6 feet down 8 feet down bheka ukuthi isuka kuyiphi indawo. Amen. Laba qala ukuyimeja khona bheka khona ngoba kukhona ini umkhanya. Amen. Ngoba le phansi kunethunzi kodwa le phezulu kunomkhanya. Awasusa amehlo akho la kunomkhanya khona. Uma ngabe izimo zivelele. Ithi mina kagogo ngaqala ukuthi angiqale ngidevelope ukuxolela. Ngaqale ngakhela abantu ibudget. Ngathi lo ngimakhela ibudget yakhe. Lo ngimakhela ibudget yakhe. Lo ngimakhela ibudget yakhe. Lo wangisiza abazalwane kungukuthi ngibe ngaphezulu kwezimo. Yazi ngizindla indaba ekuseni namhlanje ukuthi yazi ivangeli ngelendlayela singabo clever ni. Ivangeli ngelendlayela. Akusingabo clever. Abo clever bakhiriya ngimthangana. Abo clever bakhirika ngimthangana. Why? Ngoba bazakhele. Yazi yonke into zakhela yona kulula kuwa kuyo. Angithi major nguwe. Usukutaba ukuthi ngabe isitina laphana ngasho ukuthi cement laphana ngenzani. So lokukodwa kuwenza ukuthi ungasayi inethemba kulomthangala ozakhele wona. Mara lo wakhela uNkulunkulu uba nethemba ukuthi baba I don't know how did I get here. I don't know how to get there. Kodwa wena uyazi ukuthi ngisuke njani la ngafika njani la ngiyaya njani le. Moses uthi uIsrael ayilani lamaGibhithe enokubona wona namhlanje. Ayinophinde niwabone. Ngoba uJehova wensindiso yenu uza kunilwela. Bazalwane kuzo zonke izimo esidlula kuzo must understand ukuthi thina sikhonza bani.